AKARI Imenti baishumirite na wingi kurita maoni yo iguru ria kwingwa kwa gavana Kawira Mwangaza na bangi bakiriana na kwingwa toa kwawe nwa mutheteri wa Kyoto Salesu thuranira wete kwina mubango yo kuwatwa uta MCA ba kaunti ya Meru ni bokenda batikaringie kura ukia mibango iretongiretwe ni gavana Kawira Mwangaza muthuri murio kina tutaririe cio na njire kinyanirite. Muthuri narua irinti kwira tubakwirigiri kuthabachumiria nikenda bomba kuita uge bwao mantu jagirwa rira gutaita gavana kitine atendene chigombe kendo Imenti batiri mene keriga shongira nikitoro antu bachumiri kwa wingi nikenda kuita uge bwao kumanya na ndobobo bunge. Sawa, leo ni siku ya wananchi kuweza kutoa maoni yao ambayo tunaita public participation. Mbambere betho bakigwatogoni ni MCA barinyabe bokarikaro negiki na turenda tugikanire na sauti ya mwananchi ile kauma aja na tutweshima benu twamithikira isasawa voice irabo gatwa twamithikira kwa anaweza kuimba maoni zenu bando sibetu icho tulianza na tukomba kubuthikira na tuiwe njira rabo kwenda na every opinion counts. Opinion ya mtu wonde ina na batwe in a country of a democratic country. Kou utefujo utemambira maingi wedo inde ereoli ileiti kukuzo inde wedo no support that you are democratic. Mwele wa maoni ya kila mtu equivalent tiko magaminde yalikuri ili kila mtu akadikirwa ndi mama Urukibeba bakiro ni kigitumi gavana wa Meru kwenda gwita itwetine. Inadaiwa kwamba katika ile notice gavana Kawira ametumia watu wa familia yake kujinufaisha kieye na kutumia watu wa familia yake, sister yake wawili wametajwa pale na relatives wengine kutaka kuvunja pesa ya umma. Alafu kaunti ya tatu ni kwamba amekuwa akitukana na kudhalilisha viongozi wengine katika kaunti hii. Abra bobu akariba bagita uge bao ona kinya kithira keboka ina uge nkurani baraba ingi betha bakigwata mbaru rwari ruru atinga ra Meru Kawira Mwangaza etho akingwa yani president ya geta gavana marungana geta esiniwa bendo makatel mimi nasema gavana aende nasema gavana ni mama. Amna bubu kongina kuntere BUURI mwandiko wa kaunti ya Meru nweken materi uraujiga jagasigi etho akikirwa MPIINE ujone nyuma ya kugeria kwangathana mucemanio jwaje kwitete na mbere ntere cha BUURI indi kinyanyi menja jonde nandi muteteri wa Kyoto no Salesu thuranira ni thurite akiuga ati MCA betha bakimenyera nonto kwina njamene muno bangi ekwithwa bamu bakigwatwa na kwithwa nikenda batikonegane ntuku Jumatano kagita karatu ruru kwithwa rukiarirwa rukirwa na arua tugukira na news ite thongi muno Governor Kawira scheme wewe enayo ya ku make sure MCA nkurukia 24 patethero bare mbunge eje ntuko ya Jumatano rira kure ku mwani eketho kiringa kwa impeachment motion tukiaria thaiji twina intelligence ya kungana
na tagetete ora kethirwa agikidnap kana akituma MCA baraba na murungamo karijwa kuga bakaringa kurerea bethirwe bakidisappear batikuonekana thai tukwaria tumite ku rescue MCA Wantonene Ward Patrick engati ni mama wengwa bena Romano na ni untu bakurigarania muno na bwaibo na inkoromba MCAs betu na Arua public participation yarikia kuthira tafadhali imenyereni mtu na ikalie manto jatebui mame desperate and she is not up to any good. Nkiripotera Uru TV Mitamu Murioki.